İzzetli duruşun ve Allah'a giden yolun adıdır şehadet. Temalı programımıza hoş geldiniz. Şehitler hayatlarıyla nasıl hakkın şahidi olması gerektiğini bizlere gösterdikleri gibi şehadetleriyle de hakkın şahidi oldular. Yollarını kaybedenlere yeni bir meşale yaptılar. Hakka yolculuğun nasıl olduğunu tüm cihana gösterdiler ve ispatladılar. Onlar şehadet bilincinin izzetli duruşu, Allah'a giden yolun kahraman ve aziz öğretmenleri oldular. Ben Müslümanım demekle Müslüman olmayacağımı, bunun için ispatlar gerektiğini ve o aziz tam canlarını bu yolda feda ettiler. Evet, yine Şubat ayına girdik. Şubat denince ümmetin aklına şehadet gelir. Şehadet, peygamberlerin bile gıpta ettiği bir makamdır. Tarih boyunca ilahi kelimetullah ona aziz canlarını verenler olmuş ve nice dağlar önderleri, alimler bu ayın içerisinde şehadet kervanına katılmışlardır. Program akşamımız şu şekilde olacaktır. Kur'an-ı Kerim'le başlayacak ilahiler, değerli hocamızın konuşması, sinerjyon, şiir dinletisi, yine ilahiler ve sonra dua ile kapanışımız olacaktır. Bismillahirrahmanirrahim. Kama ersalna fikum rasula. Kama ersalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. La taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat wa naqsim min al-amwali wal anfusi wath-thamarat. Qalu inna lillahi wa inna ilayhi raci'un. Kalın kurak çöllerde bahar müjdesi, küffara korku sağar şehadet sesi. Mürtedler devrildiler hemen ertesi, şehadet hak edene şehit Aytaç. Mürtedler devrildiler hemen ertesi, şehadet hak edene şehit Aytaç. Aytaç misal bileni şehadet ister, şehadet hak edene şehit Aytaç. Ey şehidim! Bugün güneş ısıtmıyor beni dostlar, üşüyorum. Gözyaşlarıma karışmış yağmur damlaları dinmiyor. Ellerim titrek, dizlerim iliksiz kalmış düşmekteyim. Rengim aynaya yansımıyor, bitkinim, solmuşum, neyleyim be dostlar. Şehitler ölmez, ölmez, şehitler ölmez, ölmez, ölür demeyin aman, ölür demeyin aman. Şehitler ölmez, ölmez, şehitler ölmez, ölmez, ölür demeyin aman, ölür demeyin aman.
مها صبات دا دنابا أمتا إسلام دا مها صبات مها شهيدات زانين وهر صال ام جبو پیروز کرنا به مها صبات جبو ام بحثا شهید دعوة اسلامی بکن و جبو کو به بحث کرنا واجی ام خودان خیر ببن ام خورت خو بشهید خو بدنا به حساندن و ام شهید خو جخل خیر بدنا اعلان کرن ام به مها هانه دائم پیروز دکن شهادت ج گره حضرت آدم علیه السلام هابیل دست بکریا جارنا دعوة اسلام بویا هابیل جارنا بویا یحیی جارنا بویا زکریا جارنا بویا اصحاب الاخدود جارنا جي بویا سمية بویا ياسر جارنا جي احد بویا حمزة بویا مصعب جارنا جي بویا حسن البنا جارنا جي بویا سيد قطب جارنا جي بویا بهشت زهراء جارنا جي بويا ديرسم جارنا جي بويا قليزيلا جارنا بويا شيخ سعيد اوها حتى قو ايرو الدوام دكي ويهرو هالدوام جي بكي لورا شهيد دعوة اسلامي او طوفي منا او شرفا منا او نات تاريخا منا وشهيد دعوة اسلامي علامة ام نمر ندمك لورا جمدية خوين ناي وقتيكو أمت مر وقتي أمتي شهيد ندان أمزاننكو أمت مر لحتاكو شهيد دعوة إسلامي هبن الحمد لله وأمتا محمد عليه الصلاة والسلام هل بسر هلدان بي وهل هبي إن شاء الله تعالى قد تعالى لبشتي بيخنبرا دا مقام مظن دانا إنساني قدرياوي دتين الشهيد كرن مقام دانا وانا شهيدي تشك يا وهاي قريب لا تيتا مرنينا إنساني قدر قاسي بمرين جمرني حسنكي بلا شهادتك قاسي إيه قدريا خديدا هاتنا كشتن جوار صار النبي مرنا إيه قدريا خديدا تي كشتن جبوكو بيرقا لا إله إلا الله دعوة إسلامي بلند بكي وبيكشتن عجبيرتي قوتن شهيد بيخبري خدا دائما تشوف أحد الشهيد زيارتك أمشي شهيد ياخذ زيارتك أم شهيد عجبير نكن